Salbrumno kholawo nokhorjak titi etise hapangni borongmanang iyam babranjon diang aw lukurok bai swnambai rohori achuk khamplai manjak tini lukurokni bagui samung tangna hinui somai tangmani bai tini bo salbrumbrumno kholawo nokhori obo haikeno samung tangui tongo samung kahamni bwthai bo chwng nugui no tongo tini bo obo haino kaisa samung kahamni bwthai chwng nukha kangrai ni simi bangmun thanglaisu khlaijakmani lama tini o lama sengson wngkha light thanayo o lama ni bagui no forest clearance naharmani tei 820 hectare wa bagan tongmani o jaga o park yakhaiba tourist place swnamnani bo hinui chaka titi etise hapangni borongmanang iyam babranjon yang nainedi tini chongbo kangrai chio bangmun thamoru ro phai nei pha borut ke laithanayo chong forest clearance bo e borut no chong borut no ti no mathau ke silong o thangye be borut clearance chong mai phemo borut no biskau kamnai boke kangrai chio bangmun block office chongmuni aro paine ke shortcut mo prai naidi ron chio bo hapong no ke abo ke bangmun ne hapong abare ke tingke bangmun so ke boro chong tini bo lama no pho naiding ke roni je brani ke ha 824 hectare wablong to boro ke ha birat area abroni waro brang phabo chamaya mabo khemaya utilize khemaya to mo abrono breke khemai project ro khenma ro masu project ro khiye eco park ba eco tourism ni system khenma ro hiye chongboro phaye nailipa khembe thajagale area lector no ha ephone pemeya ari pho ro lama tungi chong no ha arpo je nukmole sajo se nsiyotre onek to ke boro jodi se kaham ke jodi project ro khemai mongke boro elakani ro kangrai tor kangrai ste dononjoi para boro je asepase ro sampasadli je no hu tang tonai ro para khacha tonai brangbai pholapnai akhe chini entire je subdivision Kanchanpur subdivision chini boy phono lapnai roni moya rano thik mote jodi marketize khemeke abon boy ang bono chesta khe tongo je biskang project ro snamye de boro mahasu ব্যবস্থা খেমেনো আবো যদি সিং হাসিংকে রনি লোকালিটি রনি অনেক বেনিফিট উনাই আসাকেও কে তাও বিসকাউ মাজরা খেমাই চৌমিয়া কিফো লাইথানাयो চিনি মহারাষ্ট্রনি তুইদুলমো বাই চৌ নাইহা যে টিপ্রাসা ইন্ডিজিনাস এন্টারপ্রেনিয়রশিপ नि जे प्रोग्राम विभिन्न सेंट्रल नि रांग तो क्लाइए तो महाफो यूटिलाइज के या ट्राइबल रंग एसटी रंग एससी रंग बांमा प्रोजेक्ट्स नामा मतो आरो फचों प्रोजेक्ट्स नाने फचों तो आसुसिया फाथानब्रो नि हेल्प साराव चों महाफो खेमैया चिन्थिया सु नॉलेज क्रिमन बाय चों स्टेप बाय स्टेप चों ताव थानाय फाथानब्रो नो रमियन प्रोजेक्ट रस नाम रिनाय हि आं चों तो के जदि साबदि के खेये सक्सेस खेमाय हांके आं आसा के बय एरिया बे थाके डेभलप थानाय हि बसुनो आं साननाय हामबाय।